Gol tahun Saimano, ini 12 tarik November, ini TSF by Luar Zizak, Oro Himboto Kaisha Panda, Panda Hantai, TSF is a long-standing demand. Kok borokno roman script by Soina Nibagui, Abo Agin isimi TSF Asaipurun isimi Klaijak, Abo Chini Kolokma demand Tongo, Piaba demand Tago fulfilling ya, Hypanosung Saimano. Chini Bororok, indigenous Bororok, Kok Borokno, Roman script, Saimani no Bango, Sung Saimanka, 1988 ni A Dokolo, Kaisha Kok Borok, O script no Tui Commission, Kazakpro, Samachoron, Tripurani leadership, approval, Roman script by no, Kok Borokno Sinani in Tung, Borok. A few weeks back, we got the information that the covered subject will be taught in all the CBH schools from standard 1 to 8. Government of Abo implement kaya. Abo ni ulos 2006 ang jodi pogya hangai. Pabitra Sarkar ni commission approve kabangma Tripura haste was survey claimant iya gulo 67% ni CBC Kok borokno roman script by Soinani hangai abo borok recommend kaya. Yaba o Tripura haste ni government ro je commission claim money borok ni recommendation no kisapano money nani razia tam ni himale o Tripura haste o kok borok develop untung abo chini o jagani sarkar ngaya abo ni bagino tini bo haina hai sung Saiman ka IPFT BJP sarkar phaimani ulo chini language culture chini society na develop khana bagai kaisa high level body khajaka a body wo sung Saiman ka borok kok borok no develop khana ni bagai kaisa committee khakahni sung khnawo pheba a committee ro je BJP ni MLA ro no bises khaiye am hai khai tabuk borok kok borok no roman script by siyawoi borok devnagari se borok sinani bagai a proposal rei tongo abo TSF ro kono dinem gosi meya tai Tripura hani chini borok bukong bararok abo no kono dinem gosiklak sung tini o jaga o sanani musungo je chini sakawo je forcefully je kono kaisa implement khlanya naimani abo chini leaders rok muthaktung tai chini kahamni bagai sung o kok borok no e schedule danane bagai demand ni bagai tai kok borok no roman script by srinya ni bagai tini ni o chini TSF ni himbotok o khumlong amchayo ngitong tini TSF by ringja khaduma ni pandawa joto print media electronic media na joto no khulmane hamjangma sibaya paro tini chung to the honorable chairman TTIDC ni bisingti ke through the proper channel khlai chung CM deputy CM tribal ka state government thani chung memorandum yapari jongo o memorandum obon chung ulai khakya jeta SLC
आज कमिटिनि बरंनि मतामतनो जों निंदा जानांगौ ताई जे किसु बररक आपनो देवनागरी একটা চিনি কক বরক ল্যাঙ্গুয়েজ দেবনাগরি হরবাই যাতে ইনক্লুড খাইনি বাকি যে প্রস্তাব খাইতনাय আবা হাই বরক রংनो जों अ টিএসএফ नि जों निंदा जानांगौ अबनो सानामो जोंगो টিএসএफ जेप्रो चेंक्रुन सिमिनो लं डिमांड खालाय फेमिनि जेटा चिनि কক বরক ল্যাঙ্গুয়েজ न रोमान स्क्रिप्टबाय सैजांनांथु होनै जे जों आन्दोलन खाय फेमिनि अ आन्दोलन जतखन मायासाक টিএসএफ चालुगैन थानाय नाङै थांनाय दायकेसा सानामो जोंगो जुदि न तिरप्रा हावो चिनि मानि कग्न देवनागरी स्क्रिप्ट बाय सैयानि नाय दङो चाइदुगै दङो बा सैया थां दङो जों টিএসএफ रो हानि आसुगै दङला नो रेस्ट नो पीस ओके थैंक यू आं मिस्टर विश्व कुमार देवबर्मा টিএসএफ प्रेसिडेंट